Little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all to feed them all." I often think about that boy when I'm feeling small, and I worry that the work I do means nothing at all. But every single tear I cry is a diamond in his hands. And every door that slams in my face I will offer up in prayer. So I'll give you every breath that I have. Oh Lord, you can work miracles. All you need is my amen. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. I hope it's not too small. I trust in you. I trust in you. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. No gift is too small. Little boy of 13 was on his way to school.
He heard a crowd of people laughing, and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all to feed them all." I often think about that boy when I'm feeling small, and I worry that the work I do means nothing at all. But every single tear I cry is a diamond in his hand. And every door that slams in my face I will offer up in prayer. So I'll give you every breath that I have. Oh Lord, you can work miracles. All you need is my amen. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. I hope it's not too small. I trust in you. I trust in you. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. No gift is too small. A little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing, and he went to take a look. Thousands
thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes." Maya pasisilim po kaya katamungan, Biyernes, 17 ning Domingo ning karaniwan na panahon, pakiabetala po king banalamisa ring makatuking kayadwanan, para king kapasalamatan ng Lito and Lori Zapanta and family, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan daring makatuki, Joel Miranda, Senan Kiambao, Chela Pamintuan Kurig, Manny David, Rayleigh Lawrence Sampana, para king personal na kayadwanan daring makatuki, Louis J. Lumba, Nelida Pedrogosa Cu, Herminio Lynette Nucum and family, Amor and Carmelita Bautista, Leticia Wu and family, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gocuenco, Bernie Baby Henson and family, Jeffrey Navarro Ordonez, Amiel Pantig, Andre Joseph Pantig, Maria Maida Luta, Rose Capati, Joy Espino and family, Rosana Reyes, Phil Janet Castro and family, Mark Homer Munoz, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Gemma Dizon, Nap Diaz, Ronaldo Tison, Vicente Ocampo, Amiel Calma, Pamela Patawaran, Choi Kaugiran and family, Jesus Candelaria, Edwin Calma, Joyce Galang Manyo, Marical Cabral, Gloria Panlillo, Carmelita Olalia, Juanito Palasique, Ricardo Cruz, Eller Vitug, Gabriel Dizon, Tatang Atoy Manyalak, Glenda Pantig, Gwency May Bartolome Escalano, Teresita Tongyo, Doktora Andrea Alarilla de Guzman, Pasita Ponce, Camela Canlas, Early Calma, Justin Paulo Gomez, Gigi and Eric Blanco, Jennifer Manarang Canlas, Chopilo Ferrer Sr., Alfredo Ocampo Jr., Anthony Chase Coco Gozon, Ernesto Dizon, Paulino Tolentino, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak kamasakit. Para king alang hanggang kapainawan ding kapatadamong mayango na biye, Lucia Garcia, Angel and Lucila Rason, Rodrigo Fabian, Felix Borja, Robert Dizon, Nicanor Oca Sr., Attorney Jose Junio, Elvira Dizon, Jules Joshua Paule Panganiban, Marnie Giao Manyalong, Aurora Buwan, Magno and Francisco Hepolito, Seferina Yepes, Democrito Aison, Arnel Beltran, Matilde Hoxon Borja, Felisa Gomez Oxon, Rodolfo Hoxon Borja, Consiledad Oca, Joel Rocco, Rosita Suangco Mariñas, Almarita Santos,
Josefina Crisostomo Santiago, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Martin Angeles, Ricardo and Lucia Pasion, Anet Malonzo, Rustico Paras, Rodrigo Paras, Amor Solo Galang, Raul Paras, Yurico Paras, Ver Simbulan Vergara, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanto indalit a pamuklat. Balayan at alatuki, balayan ami tuburan, balayan ay naus mo, balayan na pinili mo, balayan mo o Ginoo, kaya ng pakayapan, kekang palabungan, kekang pabanalan. King nagyuning igpa, poning anak, poning banal espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka, antimu. maya pasisilimpu, Maya pasisilim po amo. idaon tayo po ing misang iti, para king kakatang panalangin at intensyon, karing magpangadi, karing masakit, karing ating pamangailangan, karing kapuluguran tang mayang wabiye, at karing ating personal na intensyon. In Diyos mag-obraya para miligtas tam. In grasyang iti, mibiya mo naman kakatam. In obra ay parusa. In obra panibatanan ng grasya at kaligtasan. Karing panahon na ita maging masipag. Et alatiro ng anak tamong pakamalan tayong obra at pipapagalan tamo. So panakatasanan yung pakalulo ng Diyos king kakatamong pamanalangin. Itangan nga tangan po, magkumpisal ko. Magkumpisal ko kin Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. Yung Diyos ang may payang totoo, pakaluluan na katamo, kim pangapataw da rin kasalanan tamo, idala na tangan sana, kimbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po, kanakantala rin kaya katang petisyon, ni kaya katang panalangin kay misang iti. O paming mayupaya, ipaintulot mong ingkalam ni kaya kang biye, manatiling susulong kaya kami. Ang wanmisana, iba't king kamatayan, painturo king kasalpantayanan, kapayapan at lugod. Papanatilyan mo kami sanang mabiyek ang Kristo Jesus, parating makabante king panalangin, at tapat king turo, tangka, angga, king pamayubling mebye, ing pamalalag ni kayang ligaya. Itiadon mi, kapamulatan ng ginuming Yeso Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang biyamot king kametong aning banal na Espiritu, metong mo king panga-Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang iba't king libro ning Levitico. Inginu nga na kang Moises. Deti ilaring kapesta ning Ginu, apag masusya nyo, king makatakdarang panahon, kambening sagradong kapulungan. Ing pamaglabas ning Ginu, amananabo, king 14 ng aldo, ning mumunang bulan,
king pamitakop ning silim. Ing kalabi ng 5 ning bulan ay ti, ya ing piestara, ding tinape alang lebadura. Para king Gino. Kilob ding 7 aldo, tinape alang lebadura, ing kekong kanan. King mumuna ng aldo, ring aldoreti, mika banal kong kapulungan, at eko darapat, nanumang obra. King balang metong kareting 7 aldo, midawon kong ayin, king Gino. Kaybat, king kapitong aldo, pasibayo kong mikabanal akapulungan, at darapat, nanumang obra. Ing Gino nga na kang Moises. Magsalita ka, kareng Israelita, at sabihan mo karela, potang milub na ko ing labwad ababiya ko kaya kayo, at palutan ing kaya kong pupul, magdala kong kayaptas, king mumuna ng bunga, ning kaya kong pupul, king pari, at miyasiwas, king kayaptas, arapan ning Gino, ban iti malyari ang maging kalugod-lugod para kaya kayo. Manibat king Aldo, kaybat ning Sabat, king Aldo, anong numedala, ing kayaptas, amiya siwas, milang kong 7 kabilugan a Domingo. At kanita, king Aldo, kaybat ning 7 Domingo, ing 50 aldo, iyang pangyo, ing bayong kakanan, ayayin, king Gino. Ing 10 niting 7 bulan, ya ing aldo ning kapaglarinan. Anong nuko maus, metong abanal kapulungan, at mag-ayuno kayo, at mampang, metong ayayin king Gino. Ing 15 aldo, niting 7 bulan, ya ing kapiestan, ding kubul, para king Gino. Amisundo, kilob ding 7 aldo. King mumunang aldo, mikabanal akapulungan, at eko darapat, nanumang obra. Kilob ding 7 aldo, mampangkongayin king Gino, at king 8 aldo, pasibayo kong mikabanal akapulungan, at mampangayin king Gino. Kaniting taimtim apanyara, eko darapat nanumang obra. Deti, uli nita, ila rin kapiesta ning Gino, anong nuko mi pasyag, meto nga banal akapulungan, at midawon anting ayin king Gino. Ayin adurulukan, at ayin apamangan. Sakripisyo, at pamag-ayuno, antimo ing makatuldo, para king balang aldo. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Magkanta kong masaya, para king Diyos, ake katang sikanan. Magkanta kong masaya para King Diyos, akyakatang sikanan. Ing pamagkanta, pagmulan nyo na, at tigtigan nyo na la ring pandareta. Kambening malambing dang sunis, ding alpa at lira, tsupa nyo la ring trompeta ng piyesta. Potang bayuya ing bulan, at potang kabilugan niya. Magkanta kong masaya para King Diyos, akyakatang sikanan. Uling iti batas nening Israel, kautusan niyang ibat king Diyos ng Jacob. Binyeneng anting tuntunan, karing anak ng Israel, inyang segupane ing Ehipto. Magkanta kong masaya para King Diyos, akyakatang sikanan. Eka mi kakaaliwang Diyos, subali ka na ako. May sasamban ing Diyos-Diyosan daring daywan at tao. Ako ing Gino, akyakang Diyos,
amidalaketi keka ibat Ehipto. Magkanta kong masaya para King Diyos sa kiyakatang sikanan. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Tapat yo ing Ginoo karing sabla ng pangako at pawangan mayap ing dapat na. Hallelujah. 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 Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus migbalik ya king salin ng balen, tinuruya king karalang sinagoga, may nga pamulalala, ring may karamdam kaya. Nuka rin ang anibat, ning makanya nakabyasnan, ngarang kinutang. Makananuyang makarapat kareting mala. Wari anak na ining meto nga alwage. Imana, aliwawari Maria, ding kapatid na lapin di Santiago, Jose, Simon at Judas. At di kapatid ng babay, kaya baya betala mo naman keti. Makanyan, nuka rin nangan ibat at king YT, ngarang ulinita sikwildengan. Nga ng Isus karela, mirarangalya ing meto nga propeta, king sablang lugal, subali mo king sarili ng balen at king sarili ng pamilya. Di napat dakal lamala ka rin uling lamaniwala kayo. Kapatadig may pabalitan kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A carpenter's son, anak yang alwagi, anak yang kalpintero, anak yang talapag-obra. Ingki katang obra, akilala da katamo, at siya mo naman yung panitapatan, ning dignidad tamo. Iya mo naman yung panibatan ning kaligtasan tamo. Your work is your identity. It is also your source of dignity, and an even experience of salvation here on earth. Bali po, King America, yang kareng old American families, itang Anglo-Saxon tradition, ingka biyayan da, yung pilido da. Kunyari mo siguro kaya sa aking lagyo na Manny Garcia, yung isabihan da siguro, Manny, gagawang furniture. Uling King America, lawin niyo po rin pilido. Kilala niya po ita singer, Anita Baker. Siguro may inibatan lang pamilyang gagawang tinape. O kaya, itang yambiro yan, itang Harry Potter. Pilido ita, itang Potter. Yang matutoy Harry Potter, pero gagawa lang paso. Siguro taga Santo Tomas Lareta. Tom Sawyer, may fictional ya, pero totoo naman ti Sawyer pilido. Mga wala sigurong malan. Atin, kartistaya, Jodie Fisher. Siguro, manasan na rin, pengarin na. Tang artistang Black American, sikat siya, Will Smith. Siguro, itatangda, gagawa lang sapatos kabayo. Smith. O kaya, itang CEO na ning Apple. Itang may malib kang Steve Jobs. Yung lagyo na Tim Cook. Siguro yung mana magluto yan o magkaluto lang. At mas kilala yun naman siguro dito magkantang may kapatid, may tinang babae. Karen, ang Poy Richard,
carpenter. Eman po aksidente ta. Uling talagang dadalan dalagyo in kabiyayan da ning pamilyadang matuwa. Your work is your identity. Turuyo ring anak yu. Kilala da katamo. Kempi papagalanda ring gamat tamo. That we will be recognized and identified with the labor of our hands. King mayap tang gagawan. King abibiya tamo karing kaya tang kliyente sa saupan. Jesus was identified a carpenter's son. Anak yang aluwagi. Pero mero kanda. Nanong marok? Nung anak kang aluwagi. Nanong kang marok? Nung itata mo, manasan niya. Nanong marok? Nung itata mo, tatanam yung pale. Kailangan tangan iti? Kailangan tamungan ing obra? King Matthew Gospel 13:55, Jesus was portrayed as a carpenter's son, or even in the Greek words, he was denoted as son of a builder, son of a craftsman. Jesus himself was known as the carpenter, o yan ang kalpintero. Both Jesus and Joseph are thus connected with their craft. Manwala ko po, uling anak yung kalpintero, Jesus, sinaw piya naman kang tatana, nung makananong lasasaop ng anak yu, kayang kabiyayan nyo. Yeni at inguso, kareng kaya nakan, lalo na Amerika. At ilangaw siya na fire movement. Fire. F-I-R-E. Grupo la na imburi na sabihin ng fire, F-I, financial independence. Itang R-E, retire early. Itang panikwanan da, magobra na ka magobra, tumipon na kang tumipon, potang marakal na katipon, magtipid ka, at ina kang pera, hanggang mag-retire na kayo nakamagobra. Swimming-swimming nakakarembit siguro, pasyal-pasyal ka kayo mabilo kaya to. Marakal na kayo na kan makanitala konsepto kembye. Ing obra, ilabas tamo. Kay ba't masanting hanggang maranon, lakwan tayong obra ngayon, uling-oy tayong tunay biye. Kaya po maniwala ka nita. Dem pong kalpintero at ilang retirement, o kaya deng manasan at ilang retirement, o retang tatanam kaya retang tatanam at ilang retirement. Retirement is only a term of the corporation, of the human resources. Pero nung atsuking biye mo, yung pamanintunan nyo, magtinda ka palengke, magpag-obra ka keng construction, o no ka rin man, iti hanggang mabiye, hanggang masikan ka, mag-obra ka. Emo iwasan. Emo pikarine. Your work serves a contribution and participation in making this world a better place for everyone. Sana hanggang nano mong obra tamo, makasaop tamo, magiging masanting at mas malago yung yato. O nung mamudot kang basura, kaya tiking sapang bato, kaswelo me, uling ating magbabasura keti, eta bubulok, a basura ka rin baleta mo. Nung ating maglinis kayong palengki kaswelo tamo, uli da, malinis yung palengki tamo. Pasalamatan tamo yung obra, panibitanin ni kaya katamong ipagmaragul, ay bibiye ka rin yato, kinyato, at ka rin kaparatang tao. Many workers are waiting for the day of the lockdown to be lifted up, waiting for the day they can work again. Aro, may ka-lockdown na naman ngayon ng Agosto. Maswelo na ka man yung gobernador tamo, hindi yung magobra, no inabergo kaya lockdown. Bakit? Sabihan ng gobernador tamo, kailangan tamo yung pamangan kay lamesa. Kailangan tamo yung kaya katangmalan, kailangan takatin danong, kailangan takatin pamayad kuryente, kailangan mag-aral ng anak. Misa natin kung kukwento na, Pader, mabigat ang buhay, kabayat nimbye. Apansin kayo, niya palang mabayat nimbye para kayo. Niya palang magobra. Bibit-bitano rin anak na. Metening asawa na. Solo parent ya. Huling metening asawa na. Kay ba't po, susopano pa rin kayang pengari, matuwa, sa salinong panulo, ang pong supply. Kabayat pinamanimbye, uling gagawa ng mayan, kareng anak na at kareng pengari na. Deng anak na mamanga na lamo, deng matuwa at ilang inumang panulo at ila sustento.
mabayat uling bibit-bitano ring aliwa at gagawa ng mayan ka ring aliwa. Bali po, mas mga takutan ko karetan tao sa sabihan daw, magaan ang buhay. Mayan mo imbye. Sometimes I'm beginning to think or have second thoughts. Nang kanya pala sasabihan ng mayan imbye, makasakeya. Kaya ngo brother ang kapatid ng atyo abroad. Papadalande. Deng atyo king Amerika. O kaya mangyadya sustento ka rin penga rin na. O kaya itatang na atyo Saudi. Anya pala makasanting nga cellphone, masanting nga sapatos. Manyaman labye. Uling ating mamit bit karela. Kaya ko pumima kaya sabihan ko na. Nya pala mabayat imbyen, mayan imbyen na. Uling pabayat siya. Kareng aliwa. Sorry for that term. We are meant to serve one another. Gawan mong mayan imbye para karempeng ari mo. Sumab ka kayong bali, ang pamanwas mong pinggan. Ang pa maglinis mo kaya tipsamban. Ang nano mong malating bagay. Gawan mong mas mayan kareng aliwa. Iting tuturunin kaya katang ebanghelyo. Eta mo bababa. Ing kabiyayan, ing obra, at kaya katang pipagalan. Uli pa lang kaya mayan imbye because he's might be a burden to other people. Kaburi ko po ka rin kapampangan ng pong Pilipino. Kaya Pilipino, Tagalog, ano po kasanting kaya katang salita? Kaya trabaho. Iba trabaho. Bala mo, Spanish itan eh. O kaya work. Maybe career or job or profession. Kaya Pilipino, simple mo. Naning obra kay Pilipino. Naning obra mo nga na, kaya Tagalog na no. Ang hanap buhay. Lenya po yung Pilipino. Potang magobraya, pantunaning kabiyaya na, ing pagkabiyena. Hanap buhay. Ali po hanap pera. Kaya beya naman ta, magsweldo ya, kailangan no rin pera. Pero makyabeya ka rin kayabe ng obra, sumaupya ka rin kayabe ng magobra, misaup-saup la, na kaya magdalalang ulam, potang mamangan la, pitnala. Kasi hoy, tana naman yung biyeda eh. Ita kaya katang obra, king opisina, king nuka rin man ta, at saka king biyeta mo, king bale, pareho mo. Hanap buhay. Inahanap natin ang buhay. Eya po, hanap pera. Makalungkot po, tang anak yung makipag-obra la. Pera-pera mo yan, nada. Sayang. E di akakiting biya keng gagawan da. Nung mag-obra kang 5 aldo, keng parminggo. Mag-obra kang 8 oras, keng patingapon. Alam biya ka rin? May akakiting biya ka rin? Sayang naman. Hanggang mag-retire ka, may sira yung oras mo. There are times, as you please everyone, you forget what you are called to be. In kayusan tamo, nung binyayan mo, kabiyayan nyo, tsunaken, isunduyo, pag maragulyo, eyo lalon, pabayat. Bahal po, entang matuang tipan, in the Old Testament, panahon ng Adan ng Pong-Eva, makatok ng laking paraiso. They live in paradise in the Garden of Eden. What is paradise for them? Walang trabaho. You don't have to work. There's milk and honey. Kanyaman dabiyan eh. Pero, nyata mi kasala yung yada ng Poyeba. They were thrown away from paradise. Nani maging parusa da? Uling Adan ng Pong-Eba. Musinduan ng kanakong panabilin kaya kayo. Magumpisang yeni, mag-obra kayo. Bala mo, impamisip niya tang matwantipan, ing obra, parusa. In the Old Testament perspective, if we are not careful, we might see our work as a source of punishment or condemnation or a curse, sumpa. Anya din nga liwa, labi sa magobre. Bala mo, ipaparusan, ako mapagal, ako magobra, ako ngutos da. Ako mga tsuke, nilalakwan da ako. Hali! Eta na po mabibiyag yung matwantipan. Eta na mabibiyag yung Genesis. Imbiyata matyo naging bayong tipan. Kayong turo ng Kristo. Nya tanging anak ng Diyos, mi bait siya, king meto nga tao, ing lagyo na Jose at talapagobra. Jose akalpintero. Jose alwagi. Joseph the worker.
Joseph the carpenter. Naman mo biriyanan ng Ginoo, mi bay cheng anak na Jose milyonaryo, Jose businessman, o Jose general, ali. Jose at talapag-obra. Bala mo, papakita ng Jesus, buri yung damdaman ng kaligtasan, mag-obra kayo. Yung kaligtasan kang Jesus, epu parusa, ing obra, eya pabayat, eya sumpa, ing obra, paralan niya para miligtas tamo. Nung mga nanong paralan, our work is not a punishment. Our work is a source of salvation. Practical mo po. Deng anak yu, nung iya ka mag-obra, mga nano lang miligtas kayong danop. O deng anak yu, nung iya ka mag-obra, mga nano lang miligtas kayong pamaging lubas, alalang sulod. O mga nano lang miligtas kayong kamangmangan, nung iya mo papag-aral. O mga nano miligtas kayong dinat, nung iya ta maglinis. O mga nano miligtas kayong sakit, nung alang mag-obra, kareng hospital, kareng health clinic. O makanano lang mi kasantungan dahil anak yu, nung ka mag-obra, nula muli, keng lalam tete, keng palengke, keng dalan, ing taong mag-obra, magligtas siya. Mi parusan. Jesus worked for our salvation. Kita po in Florida, where I grew up, ang aming patron, San Jose, na kalpintero, Joseph the worker. In front of our church, there is very big Holy Family image. Yung sa Holy Family image namin, doon sa parking lot, hindi po yung typical na Holy Family, yung nagdarasal si Maria, nakaputi, tapos may sas na blue, o si Jose, naka-brown o green, tapos mayroon siyang tungkod, o kaya si Jesus nagdarasal. Hindi man po ganun yung Holy Family namin. Si Maria, hindi man puting suit niya, duster. Alam niyo po yung sinusuot niyo pag naglilinis kayo, naglalaba? Ganun na suot niya. Tapos manual siya pong malan. She's mending the clothes of Joseph and Jesus. Isa no siya, mag-obraya, ay mga diya. Kalpintero ya po, makatasya bitis, maglagariya. Lupa yung mapagal. Denggabat na lupa lang pasmado. Kay ba't inganak ng Jesus, mamyalong niya, mga diya, alyaman, susopan itatang na, magdalayan dutong, bubuat na susopan itatang ng kalpintero. Inggirat ang Diyos, anak na ning meto nga talapag-obra, ketiking nyato. Bangke katamu man takipipakarin ng obra, ipagmaragulta mo. Your work is your dignity, your identity, and our source of our salvation. Iti po yung kakatang kabanalan. Nung makabiyaging tambanal kayong pamangadi, salamat kayong Diyos. Tandaanan niyo po, maging tamo naman banal, potang mag-obrata mo. Ora et labora. Iti yung kakatang mayapabalita. Pasalamatan tayong Diyos. Kareng obrata mo. Kareng magpakapagal kay katamo. Kareng mag-obra abroad. Susustento ka rin anak dat pamilya keti. Ipanalangin tala mo naman at detang manintod pang kabiyayan at obra ngining masakit a panahon. Kilagyo ning igpaampo ning anak kunin ba ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Pakamalang kong kapatad, manalangin tamo niya ni King Josig pa. Abe-abe talang ganakan din katang intention. Kimbalang panalangin nga tapong makibat. Ginu, sa upan mo kayong makiramdam at tupad kingkang amano mo. Gino, sopan mo keng makiramdam at tupad karing kekang amano. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia, gawan tasanang masaya at bitmong kabaldugan, ing Santa Misa, banden tao, magyam lang makiramdam king liturhiya ning amano at makirake, king liturhiya ning Eucharistia, ipanalangin ta king Gino, sa upan mo kayong makiramdam at tupad karing kekang amano mo. Para karing lektor at komentator, mirinan dake king pamipasyag karing kaamano ning Ginoo, kapamilatan ning karelang siwala at masanti nga pamamasa. Apayabot da sana iti karing kaladwa
ring karelang makiramdam, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mo kayong makiramdam at tupad ka rin kekang amano mo. Para ka ring matitipon, ban makiramdam king amano ning Ginoo, makasadyala sanang makiramdam, ban keta detang amanong akwarang manyulod, king kabubulasan daring karelang kaladwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mo kayong makiramdam at tupad ka rin kekang amano mo. Para kaya katangan, sumaok ta sanang palaganap karing amano ning Ginoo, kapamilatan ning kagalangan king Diyos, at kintapat apa magmalasakit, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mo kayong... Ngeni po, adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ginoong Jesus, akilala ka sana karimbalang taong magmalasakit miatad kaya kaming amano at alimbawa. Katula mi sana at pagmaragul, ingrasya ning pamagobrami, para king kaligtasan daring kaparamin tao, at itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Malukang anak mo, tiyungen iarap mo, tinape at alag, karelang yayang pang, bungaling pagal, isip at lugod, gawan mo matampang, ahiling anak mo, uli malumi, tutulang maluka, gawan mo karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Talakad tamo po. Manalang kayo kapatad, bandating kaya katang daon matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayan totoo. Tanggapanin sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang tanggapan mula retingain, ame piling ibat king daklat ning kaya kang kalam, papagbanalan da kaya sana reting misteryo, at idalada kami king alanganggang tula. Itiadwan may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka yat antimuri. nayo ring puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos ang ginuta mo. Iting karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos yung alangang at lubos mayipaya. King lugod kaya kayang lelangan in tao. At inyang mipaintulid yang miparusan. King kaya kang pakalulu, kaya kayang kinabos. Kapamlatan ng Kristong Ginumi. Kapamlatan na ring anghel, karing sablang koro, at king banwa, mit mong kapag mulalan ng sasamba king harapan mo. Ing siwalami, magsan metong sana, king karela, kabang kakantam yang mit mong tulayng dalit ning kaya kang ligaya, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo, Diyos mayupaya, minuying banwa, ating labwading kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan, nuaning daratang, kinlagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banalo, igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampo mi pabanalan mo sana retingayin king espiritu mo. Ban para kaya kami malyalang katawan at daya ng ginaming Jesucristo. Bayami daon ko sa kalupking pamaylasan at kamatayan. King waning tinapit pepa salamat sa kaya ka.
Pira sunayat binyan na rin kayo disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananya. Tingin ka na akong katawan na may daon para kaya kayo nga. Makanyan mo naman kay ba ni ngapunan king waning kalis. Pasibayan pe pasalamat kaya ka. Binyan ning kalis ka rin kayo disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. I Kristo meteo, I Kristo mebieyo, I Kristo mabieyo at datang ya po. Inyang yan igaganakan mi o igpa, kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon may kaya kayong tinapay ng biyat, kalis ng kaligtasan. Lan ming pasalamatan kaya ka, pepalyarin mo kaming matampang, talakat arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kamting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambiyan ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Torrentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, at ding hanggang malugod na susuyo, magobra, para king kaya kaming kasalpantayanan. Lalong-lalo na king parokya mi king Banala Cruz. Ganakan mula naman ning kapatad ming pepay naon at manenayang subling me, ading sablang meyango abye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye, alanganga, ban kaya ng Maria, Birhenin Dunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king man mong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamlataan ng Jesucristo, kaya kanganak. King kapamlataan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutukagom ning Banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Josig pa, king palalangin, tiro ng Jesus kaya kata. Ipamiyat Yuhanwa, isamba niya'y lagyo mo, datang ke kami, ikayarian mo, mi pamintuan niya'y lug mo, ketiking yato at king banwa, mi pamintuan niya'y lug mo, ikakanan mi, king Aldo, ibiemu ke kami, king Aldo heni, at ipatawad mo ke kami, di salami ke ka, anting pamamatawad ni, kareng mi kasala ke kami, emu ke ipay, Saul king tukso, nune ikabus king marong. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu para di kayo migabos king kasalanan, binigtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at iligaya, manggaman king alang-anga. O ginubing Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, e mo sa babaligdan di kaya aming kasalanan, nung nalawan mo kasalpantayanan, ing kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibiyad magari,
manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimuri. Pasyegta po, may kakametong tamo king kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan po kayo kuhan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakalulwan mo ko. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakalulwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibiyem mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalako king kasalanan ng yato, nuwan laring mayawos, king apunan na ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ko, dapot, yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ni Espiritu wala pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, may gitkin sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ko. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin, at takisan metong ken lubusan ng sarili ko keka. Emo sana hipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyon Emperata. O Ginoo, iligtas mo kami, daralumdum na naman paligid ni, ingaldol album nebeng idaratang na, O Ginoo, iligtas mo kami. O yan ay uran, o yan ay albog, o yan ing kasiran, o yan kasakitan, ginumalunos ka, ginutumingid na ka, ginumantabe ka, ginudatang na ka. O Ginoo, iligtas mo kami, daralumdum na namang paligid ni, ialdol albog nebeng idaratang na, O Ginoo, iligtas mo kami. O yan ay danup, o yan ingasnas, kulang pamangan, kulang kabiyayan, ginumalunos ka, ginutumingid na ka, ginumantabe ka, ginudatang na ka. O Ginoo, iligtas mo kami, daralumdum na naman paligid ni, ingaldol albog nebeng idaratang na, O Ginoo, iligtas mo kami. Siklod tamo po, Orasyo Emperata. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit agipami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19 amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at miyakamate karing dakal a tao.
Adwan mingini kaya ka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat mi kaya kami, ing makaulo mong gamat. Intakot mi kin sakit at kamatayan, alilan mo kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mila ring mamuntukan, king pambansang lokal para king kapakanan ding memalen. Bindisyonan mo in sablang pamagkapilit mi ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila rin doktor, nurses at din sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalam mo lang kalausan din kaisipan at katawan. Pasiknangan mo in pamagtagulaling king sarila, king pamaglingap karing masakit. E mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, umayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang mayango na be. Pagkalam mo ka kaya kami ing grasya mo karetang masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-abe para king ikakayap din sabla. At bang makasawb kami karetang mangailangan a pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal a pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasangkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami, king mapagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilataning Kristong ginumi. Amen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud. Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ing tutong kaya kang grasyang tatanggapan mi, ing sakramentong magmasusi, king kaganapan ning kaya kang kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, Kristo anak mo. Mananasan ng iting kalam, ilapit na kami king alanganga mong kaligtasan. Itiaduan me kapamilatan ng Kristong ginam. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurim. bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia, kilagyo ni Gigpampo ng anak, panibanan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaw na naman kaya kayong kabiyayan at pipapagalan. Iti ang kaya katamong kaligtasan, iti ang kaya katamong pamakyabe, kayang pamisaw kareng aliwa. Salamat, King Diyos. Kita mo ikayang balayan, ikawan na kayang papastulan, pakatipon